Dobar dan svima. Košarkaši Partizana NIS u četvrtak 20. marta dočekaju ekipu Makabija. Utakmica 11. kola top 16 faze Evrolige zakazana je za 20:45 minuta. Sa vama će o narednom meču razgovarati Bogdan Bogdanović i trener Duško Vojošević. Bogdan, izvolite. Dobar dan svima. Ja neću dugo pričati, ništa. Mislim da treba iskoristimo utakmicu kao neko iskustvo i podizanje forme i da iskoristimo da uključimo i Davisa Vertansa u ekipu i da kompletiramo tim i da podignemo formu sad kada je najvažniji deo sezona. I pozvao bih i navijača da dođu u što većem broju i da nas podrže. Hvala, Bogdan, gospodin Vojošević, izvolite. Dobar dan svima. Znači, utakmica sa Makabijem u okviru Eurolige top 16. U momentu kada mi objektivno više nemamo izgleda za plasman u sledeći u neku kvalifikaciju, znači među najboljih 8 u Evropi. Već nekoliko puta sam naglasio i neću propustiti ovu priliku da kažem svaki put kada je za to moment da je Partizan u Euroligi napravio uspeh time što se plasirao među 16 najboljih evropskih ekipa, da nijedno drugo takmičenje ne može da se poredi sa Euroligom, da je top 16 po kvalitetu još odskočio i od same Eurolige, da tu nema naravno ni jedne lake utakmice, da je bilo ekipa, na primjer, prošle godine Bamberg koji se plasirao među 16 najboljih, da nije imao ni jednu pobedu u tome delu takmičenja. Znači, mi smo do sada ostvarili 2 pobede, na taj način postali, onako kako kažem, i ravnopravni učesnici toga dela takmičenja. Sve one pehove koji su nas pratili pred sezonu, blokada žiro-računa od strane poreske uprave, nemogućnost pravljenja adekvatnog ovoga prelaznog roka, povrede i finansijsku situaciju u kojoj se nalazimo, mislim da smo napravili dobar rezultat i ne zadovoljavamo se s time. Svaku utakmicu igramo, naravno, da bi sticali iskustvo, jer nema bolje škole za košarku u Evropi nego što je Euroliga. U Evropi nema besplatnih škola, normalno, to iskustvo ne može besplatno da se dobije i sve, ali može se dobije samo na tom mestu. Dolazi Makabi, jedna od ekipa koja ima pretenzije da završi na Final Fouru, ima odličan sastav, odličan klub, odličnog trenera, znači sve ono što je potrebno da se takve neke ambicije realizuju. U svakom slučaju i ljubitelje Partizana i sve one koje vole košarku čeka prilika da gledaju nešto u čemu će, nadam se, da uživaju. To što utakmica nema za nas imperativ da moramo da dobijemo u smislu mogućnosti plasmana među 8 u Evropi. Uopšte se i ne dovodi u pitanje, jer biti među 16 je ogromna čast i jako lepo društvo i obaveza da se na svakoj od tih utakmica da neki svoj maksimum. Kažem, oni igraju veoma brzo, s 4 spoljne igrača, sa nekim alternativnim odbranama, nečak zonskom odbranom i zonskim presingom 2-2-1, sa dosta dvajanja i imamo veoma ozbiljnog protivnika i nadam se da će publika da dođe u onoj meri kako ovakav susret zaslužuje i kažem, to je prva utakmica i Bertansa posle one povrede u poslednjoj utakmici finala
play-offa domaćeg šampionata prošle godine. Mislim da je to isto nešto što je za sve nas koji smo familiji Partizanu važno. I opet već kao što pričam stalno o svoj nekoj finansijskoj situaciji kluba koja je praktično onako u detalje objašnjena u emisiji Dođite na stadion pre 10 dana što je bila kod ovoga Željka Pantića i mislim da je i na internetu okačeno i tako dalje, pa koga eventualno zanima da se tu ja ne ponavljam, ali može to da isprati. Kažem, ta situacija je veoma, veoma složena i sigurno ona komplikuje funkcionisanje kluba i naravno i tima. Moram da kažem da smo dobili 4 miliona od grada namenskih sredstava koje ne mogu da budu utrošena ni na što nego na organizaciju takmičenja i plaćanje sala i tako dalje. Znači, grad nam je uskratio 6 miliona koji su bili na početku sezone po tabeli predviđeni i kad je Partizan već osvojio taj rezultat, onda su oni menjali tu tabelu ova serija malih. Sve i sad još pokušavaju da to upakuju na neki način, pomogli su finansijski jako ugroženim Partizanu i Zvezde. Partizanu su pomogli tako što su mu uskratili 6 miliona od 10 miliona nagrade za napravljeni rezultat. To je otprilike već ovde se izgubilo i dostojanstvo i neka obaveza prema istini kad se piše, kad se nešto izlaže i sve, tako da mislim, kažem, mi se borimo u toj nekoj situaciji koja je krajnje teška i između ostalog pomoć publike svojim nekim prisustvom na ovim utakmicama, ne samo tom nekim navijanjem, sinergijom koja se proizvedi i koja izaziva jednu ogromnu želju kod igrača, nego i u tom materijalnom smislu možda bude značajna, jer zadnje dvije utakmice u areni zaista su veliki troškovi arene i mi kažu zadnje dvije utakmice veći troškovi nego zarade od utakmice. Tako da je potrebno i iz toga ugla isto sagledati utakmicu i posmatrati. Zdravstveni bilten je dosta dobar, određeni problemi postoje sa Kinsey. Ti problemi su vezani za povredu skočnog zgloba koju je dobio utakmice sa Cibonom u Zagrebu i ima tu još uvek i bolova i objektivizovani bol. Znači, nađeni su neki uzroci tih bolova i vidjet ćemo šta će u tom smislu da se preduzima i da se radi, ali svi smo svesni da je onaj najvažniji deo sezone pred nama i spremni smo za njega. Hvala Goranu, hvala gospodinu Joševiću. Vaša pitanja? Svaki. Evo, ja ću Pavle Knežević izveti gospodinu Joševiću. Što možemo očekivati od Bertansa, za koliko je na otprilike minuta spreman? I ovo drugo pitanje, će li Kinsey igrati ili neće, nisam razumeo. Kada kažem će najverovatnije da igra, ali kako da kažem, ne da vam to garantujem 100% ovog momenta. Što se tiče Bertansa, znači on je napravio veliku pauzu iza teške povrede, svi to znamo i ono čemu se ja stvarno onako veoma zadovoljan, to je neko njegovo stanje mentalno i fizičko i da nema straha, da je on spreman normalno u nekom specifičnom smislu, fale te utakmice, situacije s utakmica, pogotovo utakmice ovoga nivoa i kvaliteta i ne treba sad od njega očekivati da on odmah bude, na primjer, kakav je bio na kraju prošle godine, ali verujem da će brzo se vrati u takvo stanje i jednostavno, kao što mi onako kažemo treneri, motivaciono i često je to opšte mesto kad se nekome nešto tako desi, ti ćeš posle ovoga da izađeš još jači i on je stvarno izašao iz ovoga još jači.
veliku su tu pomoć, mislim, odnosno, posle tog njegovog karaktera, znači, ta San Antonio kao klub i ta njihova zdravstvena služba je stvarno bila pre svega zbog svog interesa, to je igrač koji je draftovan tamo za njih, ali sa jednom stvarnom brigom koja je za primjer svim ostalim klubovima u svim rangovima kako se vodi računa o bolesnom igraču. Povređen. Pa sledeće pitanje. Koliko minuta, znaš, mislim, Da, pa... znaš, da je otprilike to teško odgovoriti, ali eto, 10 minuta. Izvoli. Da li imate možda još neke pitanje? I za trenera, naravno, i za Bogdana. Izvolite. Pitanje za gospodina Vujoševića, Vlada Nikolić Sport. Kad ste rekli da ćete biti, da ste potpuno spremni za najvažniji deo sezone, da li to znači da ćete već tokom ovog vikenda ostvariti osnovni klubski cilj? Plasman na završni Mislite turnir? osnovni klubski cilj, ne osnovni klubski cilj. Bazni, neki bazni cilj. Znate šta, ja stvarno kažem da se često prenebregava naša ta situacija u kojoj se nalazi. Situacija je, na primjer, da je Bogdan zadnju stipendiju primio stipendiju za prošlu godinu. Posljednju stipendiju za prošlu godinu. I dosta igrača u takvom nekome stanju da i nešto sredstava što nam je i obećano u određenim dogovorima se ne realizuje, a ni to nije bilo dovoljno za funkcionišanje kluba. Praktično od ovih sponzora pare idu skoro sve u plaćanje poreza i kamata za prošli porez i vrlo malo manevarskog prostora ostaje finansijskih sredstava da se i moram da kažem da u toj situaciji ne znam ko bi opstao. Da ima jednu ekipu koja dobro trenira, koja uglavnom ima izvanredan odnos prema svojim obavezama i prosto mislim, ja toliko više pričam o tome i kažem, na toj emisiji sam sasvim i pričao da je odnos sponzorisanja od strane javnih preduzeća kad su u pitanju klubovi Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i sportskog društva Crvena zvezda dvocifren prema jedan u korist Crvene zvezde. Ne znam čime je to izazvano. Da li time što su političari koji se pitaju navijači Crvene zvezde ili što je nešto veći broj navijača Crvene zvezde u populaciji ili velikom genijalnom sposobnošću ovih marketing službi, ljudi tamo koji to rade i nesposobnošću totalno u Partizanu. Možda ima od svega toga pa je neki kumulativni efekat takav, ali situacija takva. I u toj situaciji nama je osnovni klubski cilj da preživimo. Znači, osnovni klubski cilj je da preživimo i čak nam što definiše da je osnovni klubski cilj da se plasiramo u Euroligu. To je nešto što daje šanse da se preživi, ali koliko je to realno u svim ovim uslovima, u svim ovim okolnostima, druga je stvar. Normalno, kad kažem da smo spremni, mi smo prvo spremni za bilo šta što da se desi. Spremni smo maksimalno moguće u ovom momentu u odnosu na te date okolnosti. Ne pričamo nešto puno o njima, ali u stvari pričamo. Opet vam govorim da je neka vrsta podviga pre svega od ovih igrača. Što podnose
takvu situaciju što i uprkos takvoj situaciji osjećaju potrebu da treniraju dobro, da dobijaju utakmice, da odbiju određene ponude, da ih to ne odvlači pažnju i kažem, nije ni najmanje tu lako funkcionisati, a pogotovo ne olako postavljati osnovne klubske ciljeve. Ako neko ko ima budžet 8 miliona, pa poredi da li je Partizan od sredstava koje je dobio ranije od grada namjenski trošio sredstva ili plaćaju igrače. Svaki put, pri svakome dobijenju tih sredstava nagrada, pravljen je ugovor i aneks ugovora po kojem je precizirano namena tih sredstava i nijednom momentu se nije odstupilo od toga. I tako dalje, tako dalje. Vidim da se uporno bave Partizanom po nekim sajtovima i sve. Nadam se samo da će da se izdrži, da se ostvari predizborno obećanje, da će da se istraži politička pozadina ubistva Zorana Đinđića. Će verovatno imati manje vremena da se bave konstrukcijom raznih laži i druge matematike. Nije dosta to što je Partizan doveden svesno u ovu situaciju, da je na rubu raspadanja i propasti, nego se još prave konstrukcije i kako tu ima zloupotreba i nemam pojma čega. Pa grad oduzima 6 miliona od nagrade, a objavljuje pompezno da je dao klubovima finansijski ugroženih Zvezdi Partizanu po 4 miliona. I tako dalje. Znači, mi ciljeve postavljamo sami, imamo obavezu prema sebi samima, što je najveća obaveza, prema navijačima koji nas prate, prema jednom jako malom delu štampe koji ima hrabrosti da ne podleže pritisak i ne reciklira stvari, nego da objektivno sagledava situaciju. I to su naši osnovni ciljevi. Verujem da ćemo se po završetku Jadranske lige naći u Final Four, po završetku regularnog dela. Borit ćemo se uprkos svemu ovome, od sezonu moramo da kažemo uprkos svemu, privedemo ljudski kraj. Hvala, izvolite sledeće pitanje. Koje mogu još jedno, ako neće neko. Gospodin Milošić, možete samo prokomentarišiti malo situaciju sa Solnakom i ovo kako se završava? Sa Solnakom. Pobjeda službenim rezultatom i to. Vam odgovara to? Odgovara pauza. U principu ne odgovara bilo kakva vrsta neregularnosti lige. Ta pobjeda ima svoje određene, odnosno ta službeni, moram da vam kažem, znači, kad se pojavila mogućnost da Solnok ne dođe na tu utakmicu, ja sam bio obavešten i iznenađen. I onda, pošto smo se mi vraćali iz Moskve, da smo doživjeli težak poraz i da se računalo da se desi da je težak poraz. Ja sam se tebi, Pavle, javio na telefonu, tako da vidim, Rado se zove telefonom i ja se javim i ona ne ukapira da se ja javim, pa neko me govori, a ima običaj posle teškog poraza da se ne javlja na telefon i tako dalje. Nije bitno, ali se računalo na takav poraz. I onda nisam mogao da pristajem, vraćamo se u petak, ne znam u koliko sati, da igramo u subotu utakmicu. Jer Solomuk ipak ima jedan određeni kvalitet i tako dalje i prosto mora se pripremi film igrači da odspavaju 2 noći posle poraza kakav je bio u Moskvi i tako dalje, tako dalje. I onda, zbog čega hoće da odlažu utakmicu? Zbog toga što je utorak igrana 3. utakmica
toga challenge kupa, mislim, nešto. Šta su radili? Dobro, pobedili. Pobedili s njima je to bilo jako važno i tako dalje. Ono što lično smatram da nisu dobri ti ugovori koji, gde neke ekipe pristupaju, da na primjer, su izuzete od mogućnosti da ispadnu iz lige. To se važi za MZT i za Solok. Koliko ja imam informacije, Solok ne želi da dalje učestvuje u Jadranskoj ligi, pa im je samim tim i svejedno kako će ova liga da se završi. Sad, da li nekom odgovara da oni dobiju kazneni bod, pa da nema ispadanja? Ali to, na primjer, Partizanu ne odgovara, jer ovi timovi sad na tabele igraju utakmice sa Cibonom, sa neke utakmice s našim konkurentima za plasman među 4. Tako da, već prošle godine je bilo ono što je bilo, prosto ta liga mora da se upristoji, da zna koga prima u ligu, da nađe neke načine dogovore s njima, nema veze ako oni istupaju iz lige, bez obzira na to, trebali su ljudski da završe tu ligu, da omoguće svim ostalima koji ostaju u ligi, da imaju utisak da su ozbiljno u ligi, jer su posledice te lige veoma ozbiljne, znači od stvari koje se obezbeđuju evropski kupovi i tako dalje i sve prosto smatram nešto što nije u redu i gde je naravno pre svega odgovornost ovim ljudima koji vode ligu. Nama odgovara ta utakmica ne zbog pobjede, verujem da u sav respekt prema bilo kom protivniku, a pogotovo Solnu koji nas je naučio da ih respektujemo. Verujem da bi tu utakmicu dobili. Ono što nam je odgovaralo pauza, jeste nešto smo trenirali tu u toj pauzi i sve s druge strane u ovoj matematici i kombinatorici ne odgovara zato što se onda obezbeđuju oko ispadanja se menja ta neka situacija i tako dalje. Šta da vam kažem? To je stvar na koju ja i mi ne možemo puno da utičemo. Hvala, da li imate još pitanja?